Oi kotsi koino tumubong diaw Tuhan, miampai katangaban sabab dodu soza. It surga tinggadan di sontot tumonggo omo kinsian ngabi doki nahasaan. Mo kinsian zikoy oyama it surga mantat ko biyan di tanak nu Jesus. It surga tinggadan di sontot tumonggo omo kinsian ngabi doki nahasaan. Tipo kinsian ay zikoy oy tinado Tuhan, tuhunggo no nga abi miampai sambayangmu. It surga tinggadan di sontot tumonggo omo kinsian ngabi doki nahasaan. Insan tadauda om kamun zikoino it kasanangan doit surga togingo. It surga tinggadan di sontot tumonggo omo kinsian ngawi doki nahasaan. It surga tinggadan di sontot tumonggo omo kinsian ngawi doki nahasaan.